Reka twongere tubasuhuze twifuriza komeza kugubwa neza umuherereye hose mwese mukurikiye eSport TV Rwanda. Akatugezemo nakanya k'amakuru y'imikino mugiye kugezwa na Ndagijimana Emmanuel. Amakuru yacu y'imikino yo kuri uyu wa 8 yo ku 9 Nyakanga turahera mu Rwanda nkuko bisanzwe. Turibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku ikipe ya Marine yamaze gusinyisha abasore babiri bakuye mu ikipe ya Etincelle. Turaza kugaruka mu ikipe ya PRFC yamaze gutandukana n'umutoza wungirije. Turagaruka mu ikipe ya Rayon Sports ndetse na Gasogi United ku muzamu Olivier Kwizera. Ndetse sibyo gusa turaza kujya ku mugabane wa Afrika no ku mugabane biratuza kwibanda cyane muri English Backers Premier League. Turarebera hamwe ikipe ya Manchester United rigwatana umwanya wa kane n'ikipe ya Chelsea ndetse na Leicester City. Tutirengaje na Wolverhampton bihagaze bite imeze bite mu mikino yabanje ikipe yitwaye ite. Turaza kurebera hamwe rero statistique turebe uko byifashe mu ikipe ya Manchester United. Tureba ashobora kuza kubanzamo, turebe abavunitse, turebe imikino yabanje yagiye ihuza Aston Villa na Manchester United yitwaye ite. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Tubahaye ikaze. Reka twongere tubahe ikaze rero mu makuru yacu arambuye, amakuru y'imikino mugiye kugezwaho na eSport TV Rwanda ku bufatanye namwe mwese mudukurikiye. Gikamba Ismael wari kapitani y'ikipe ya Etincelle FC ndetse n'umusore yitwa Ngabo Mucyo aka Januzaj bakiniraga ikipe ya Etincelle bamaze kwerekeza mu ikipe ya Marine FC mu gihe kingana n'imyaka 2 iri imbere. Hanyuma rero amakuru yacu reka tuyakomereze mu ikipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Rayon Sports. Hari umuzamu witwa Olivier Kwizera. Olivier Kwizera ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Nyakanga nibwo ikipe ya Rayon Sports yamaze gutangaza ko yasinyishije umusore Olivier Kwizera mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ariko ubuyobozi bw'ikipe ya Gasogi United bwamaze kwandikira Olivier Kwizera bumenyesha ko agomba kuza mu gihe kitarenze iminsi 2 kuza gusinya amasezerano nkuko yari yabyemeje mu biganiro bagiranye cyangwa se mu yandi muri pre-contract cyangwa se imbanziza amasezerano bari bagiranye nkuko ubuyobozi bw'ikipe ya Gasogi United. Ubuyobozi bw'ikipe ya Gasogi United buhagarariwe na Jean Damascene. Maître Jean Damascene tubibutse ko ari umunyamategeko w'ikipe ya Gasogi United. Bamwandikiye Olivier Kwizera musaba kuza kurangiza cyangwa se kuza gusinya amasezerano mu gihe kitarenze iminsi 2. Mu minsi yari yahawe ubu ngo asigaye umunsi umwe. Hano imbere yacu ku ibaruwa eSport TV Rwanda bashiye kubona kopi ni ibaruwa yashyizwe mu kono n'umwavoka yashyizweho mu kono na Ferwafa cyangwa se kashe ya Ferwafa bigaragara ko ari pour reception babahaye kuko nkuko babimenyesheje. Ibaruwa iragira iti: Bwana Kwizera Olivier, Kigali kwa 3 Nyakanga 2020. Impamvu gusabwa kubahiriza inshingano mu izina no mu nyungu za Gasogi United mpagarariye mu mategeko mbandikiye ibaruwa ngira ngo mbasabe kubahiriza uburyo bwo kuvugurura amasezerano wari usanzwe ufitanye na Gasogi United. Nyuma yuko uvuganye n'ubuyobozi bwa Gasogi United mukemeranya ko uzashyira umukono ku masezerano yo gukinira Gasogi United mu gihe cyungana n'umwaka umwe ugahabwa amafaranga ahwanye na $8,000,000 za recruitment ukazajya uhembwa 800 buri kwezi. Wanasabye guhabwa avance ya $1,000,000 unayihabwa nkuko byemezwa n'inyandiko washyizeho umukono tariki ya 21 Gicurasi mu 2020. Unahabwa gahunda yo kuza gusinya amasezerano ariko kuwo munsi ntiwaboneka. Biba ngombwa ko wibutswa n'ubuyobozi bwa Gasogi United gusinya mu nyandiko yo ku 12 Kamena 2020 igusaba kubahiriza inshingano zawe ukaza gusinya amasezerano ariko ntiwabyubahiriza. Tukaba twongeye kugusaba ku nshuro ya nyuma kuza gushyira umukono ku masezerano yo gukinira Gasogi United nkuko mwabyumvikanye. Bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 2 izatangira kubarwa guhera igihe iyi nyandiko izakugereraho. Bitaba ibyo hakaziyambazwa inzego zibifitiye ububasha kugira ngo ukemure ibibazo mufitanye. Uburiganya n'umurimo urimo gukorera Gasogi United. Mboneye kukumenyesha ko ibyo wanditse mu ibaruwa yawe yo kuwa mbere Nyakanga agaciro ifite kuko ibyo wumvikanye na Gasogi United urabizi kandi tubifitiye n'imenyetso. Inzego zibishinzwe kugira ngo zikurikirane kwera uburiganya n'ubuhemu. Ku bwa Gasogi United Maître Jean Damascene Rutagengwa niwe washyize umukono na kashe abimenyesha ubuyobozi bwa Ferwafa kugira ngo buzabashe kuba bwabakemurira ikibazo
kiri hagati ya Olivier Kwizera ndetse na Gasogi United. Olivier Kwizera twibutse ko ikipe ya Rayon Sports yamaze gutangaza ko yabasinyiye amasezerano y'umwaka umwe. Ubwo rero ubuyobozi bwa Gasogi United ukaba uri kumutangariza cyangwa se uri kumusaba kugira ngo aze gusinya amasezerano kuko bari babyemeranyije mu mbanziriza amasezerano. Umutoza Nabil Bekraoui warotoza cyangwa se waruwungije mu ikipe ya PFC bamaze gutandukana. Tubitse ko uyu mutoza yari amaze muri PFC mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ibi bikaba bivugwa ko impamvu agiye ari kutumvikana n'umutoza mukuru, abandi akavuga ibindi, ariko nyir'ubwite nta kintu arabitangazaho. Yaba ubuyobozi bw'ikipe yakoreraga nta kintu barabitangazaho, yaba n'uwari umutoza mukuru cyangwa se umutoza yari yungirije nta kintu arabitangazaho. Gusa amakuru ahari y'impamo nuko wari umutoza wungirije mu ikipe ya PFC Nabil Bekraoui yaje gutandukana n'iyi kipe. Uyu mutoza yaramaze mu gihe kingana n'umwaka umwe mu ikipe ya PFC, yabashije gutwara n'iyi kipe igikombe cya shampiyona. Akore kuvuga ku mugabane wacu wa Afurika nuko ikipe ya Rumwana Radiant yamaze gusinyisha wazo ari umukinnyi wa Zanaco ari we Julius Tumbeko mu gihe kingana n'umwaka umwe akinira iyi kipe. Uyu musore ni umusore w'imyaka 26. Ubu rero akabanza yamaze kuva mu ikipe ya Zanaco yerekeza mu ikipe ya Rumwana Radiant. Sibyo gusa kandi biri kuvuga ku mugabane wa Afurika, n'undi ni inkuru z'amatransfer ziri kuvugwa nuko ikipe ya Mamelodi Sundowns yamaze gusinyisha umutoza wungirije witwa Ryan Mokowena. Ubu ngubu bakaba basinye amasezerano y'imyaka 2 muri ikipe ya Orlando Pirates. Dukomereje ku mugabane w'Iburayi. Ku mugabane w'Iburayi nta kindi kiri kwavugwa, ni amashampiyona akomeje. Ni English Backers Premier League ari nayo tugiye no kwibandaho. Intambara ikomeye iracyari mu guhatanira itike yo kwerekeza mu mikino ya UEFA Champions League ndetse na UEFA Europa League. Hari imikino yarayibaye hayitegerejwe kuza kuba kuri uyu munsi, ariko mbere ko tuza kuribuza kuri uyu munsi ko turaza kwibanda ku ikipe ya Manchester United iri guhatanira umwanya wa 4. Turebe ibigwi byayo, turebe imikino yabanje uko yagenze, turebe statistiques zako zihagaze, abakinnyi bashaka kuza kubanzamo, byose tugiye kuza kwira mu kanya. Ariko mbere yaho gato reka tubanze turebe imikino yarayibanje cyangwa se imikino yarayibaye uko yarangiye. Ikipe ya Manchester City yari yakira ikipe ya Newcastle United itsinda ibitego 5-0. Sheffield United yari yakira ikipe ya Wolverhampton Wanderers itsinda igitego 1-0, na West Ham United itsindwa na Burnley igitego 1-0. Brighton and Hove Albion yatsinzwe na Liverpool ibitego 3-1. Kuri uyu munsi ku isaha saa moya z'ijoro ikipe ya FC Bournemouth iraza kwakira Tottenham, Everton iraza kwakira Southampton, Aston Villa iraza kwakira ikipe ya Manchester United. Naho amakuru yacu reka dukomeze ku ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United kuri mugoroba nkuko tubonye iraza kwakirwa n'ikipe ya Aston Villa. Aston Villa ni ikipe iri ikina ku kibuga cya Villa Park, ari naho iri buza no kwakirira ikipe ya Manchester United. Mu makuru ari kuvuga muri aya makipe, tubibutse ko ikipe ya Manchester United kuri uyu mugoroba iraza gukina ishaka kuba ikipe ya mbere ku mugabo cyangwa se mu gihugu cy'Ubwongereza itsinze ibitego biri hejuru y'ibitego 3 mu mikino 4 yikurikiranye. Iyi shampiyona kuva yatangira cyangwa se nyuma ya lockdown, ikipe ya Manchester United ubu niyo kipe ihagaze neza kuruta izindi zose ziri mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Manchester United nyuma yo gusinyisha umusore Bruno Fernandes umaze kugira uruhare rukomeye cyane mu ntsinzi zose ikipe ya Manchester United imaze kugeraho, kuko amaze kugiramo byibuze uruhare mu bitego 6, atangamo na assist zigera mu 10 niba nibuka neza. Ikipe ya Manchester United rero imaze sibye umukino umwe wonyine yanganyijemo na Tottenham ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu, naho ubundi indi mikino yose yarayitsinze. Manchester United tubibutse ko nyuma yo Tottenham yanganyijemo nayo igitego 1-1. Ikipe ya Manchester yatsinze Sheffield United ibitego 3-0, itsindamo Norwich City ibitego 2-1, itsindamo Brighton ibitego 3-0, ndetse Manchester United iza gutsinda AFC Bournemouth ibitego 5-0. Ikipe ya Manchester yatsinze Brighton ibitego 3-0, ndetse kuri uyu munsi igiye kuza kwakirwa n'ikipe ya Aston Villa. Amakuru ariko mbere ko tuya makuru ari kuvuga muri cyangwa se abanziriza match nyirizina nuko match ikurikiyeho ikipe ya Manchester United
izakira ikipe ya Southampton. Hazari kwa mbere ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi. No kuwa kane ikipe ya Crystal Palace ku itariki 13 z'ukwa karindwi izakira Manchester United. Manchester United saho gusa ku cyumweru itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi izakira ikipe ya Chelsea Old Trafford ku isaha saa moya. Manchester United kuwa gatatu tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi izakira ikipe ya West Ham United. Na Leicester City ku itariki 23 z'ukwa karindwi izakira ikipe ya Manchester United. Mu mikino 20 ikipe ya Manchester United yakiniye hanze ikina na Aston Villa. Imikino 20 yose ntabwo yigeze iyitsindwa. Manchester United iheruka gutsindwa na Aston Villa igatsindirwa ku kibuga cya Villa Park mubwo bafunguraga itangira rya shampiyona ryo mu mwaka w'1995 n'1996. Iyo ngiyo niyo tsinzwi ikomeye ikipe ya Manchester United iheruka kugira imbere ikipe ya Aston Villa ku kibuga Villa Park. Ikipe ya Manchester United niramuka yongeye gutsinda ibitego hejuru ya 3 kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu mugoroba, iraza ko ari ikipe ya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ibasha kuba yatsinda ibitego hejuru ya 3 mu mikino 4 yikurikiranye. Izo zose ni statistique, ni ibigwi biri kugenda bigaragaza ko ikipe ya Manchester United uyu munsi ribuze kubikina ikomeye izikishaka kuruta ikipe ya Aston Villa. Hanyuma kandi twongeye tubibutse ko umusore Mason Greenwood yatsinze ibitego 15 muri toute competition confondues cyangwa se imikino yose unuze umusore Mason Greenwood amaze gukina, amaze gutsinda ikipe ya Manchester United ibitego 15, ndetse akaba ari nayo mwana mutoya cyangwa se umukinnyi mutoya umaze gutsinda ikipe ya Manchester United ibitego byinshi usibye muri sezo y'1935 n'1936 ibitego byonyine byari byatsinzwe n'uwitwa George Best. Hanyuma sinayo gusa na Brian Kidd mu 1937 n'38 ndetse na Wayne McRooney aka Papa Kai niwe uherukana no kubikora mu mwaka wa 2004 muri sezo ya 2004-2005 kuko bose babashe ko batsinda ibitego 17 mu gihe umusore Mason Greenwood amaze gutsinda ibitego 15. Tubibutse ko si nibyo gusa kandi ikipe ya Manchester United ni ikipe kuri umugoroba iri buze gukina hashidikanywaho cyane ku musore ukina inyuma Victor Lindelof ukina mu mutima wa myugariro cyangwa se agakina cya kuri kabiri. Biratangazwa ko ashobora kuba afite ikibazo cy'imvune, ari naho bari kuvugira ko umusore w'umunya Cote d'Ivoire umwevoriye ntuza Eric Bailly ashobora kuba ari uzibuze kuba yabanza mu kibuga agakinana na kapiteni Harry Maguire, mu gihe umusore koko byayimaze kuba confirmed ko atari buze kuba yagaragara kuri iyi match. Ubwo Harry Maguire ni ushobora kuza kwitabazwa mu kibuga akaba yasimbura Victor Lindelof akajya gufatanya na kapiteni wabo Harry Maguire. Ikipe ya Manchester United niyo kipe nziza nyuma yo kumara kugura umusore Bruno Fernandes. Hanyuma ikipe ya Manchester United nyuma yo kugura uyu musore Bruno Fernandes amaze kwandika cyangwa se amaze gutsindira iyi kipe ibitego bijya muri 6 ndetse na assist zigera muri 5 mu mikino 9 amaze gukina. Bigaragara ko uyu musore yibuze mu mikino 9 amaze gukina mu ikipe ya Manchester United yagize uruhare muri izo ntsinzi cyangwa se yagize uruhare mu bitego batsinze, cyangwa se palmarès byibuze ibarirwa kuri 85% ku ntsinzi zose ikipe ya Manchester United yabashije kuba yagira. Ikipe ya Aston Villa mu mikino 42 yose iheruka kubahuza n'ikipe ya Manchester United kuva shampiyona y'Abongereza kwitwa English Backers Premier League. Ikipe ya Aston Villa iheruka gutsinda ikipe ya Manchester United mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2009 nibwo ikipe ya Manchester iheruka gutsindwa na Aston Villa. Iyo kariyo ntsinzwi iheruka ikipe ya Aston Villa yabashe gukura ku kibuga cya Old Trafford, mu gihe umunsi twibutse ko bari buze gukina ku kibuga cya Villa Park. Urutonde uko ruhagaze
ikipe ya Liverpool nk'uko yarangije gutwara igikombe iracyari ya mbere n'amanota 92, ikurikiwe na Manchester City n'amanota 69, Chelsea na 60 ku mwanya wa gatatu, Leicester City ku mwanya wa kane, aho irusha amanota n'ikipe ya Manchester United ikurikiye ku mwanya wa gatanu yo ifite amanota 55, mu gihe Leicester City ifite 59. Wolves cyangwa se Wolverhampton Wanderers ntabwo iri kure yayo kuko iri ku mwanya wa gatandatu, irarushwa n'ikipe ya Manchester United yonyine amanota 3, mu gihe Sheffield United ku mwanya wa karindwi na 51 ikarushwa inota rimwe n'ikipe ya Wolverhampton. Hanyuma amakipe ari muri zone rouge cyangwa se zone de relegation ni amakipe 3, ni Aston Villa buza gukina na Manchester United kuri umunsi ku isaha 3:15 ifite amanota 27 ku mwanya wa 18. Inyuma yaho gatoya ikipe ya Bournemouth biranganya amanota 28 ku 27 iri ku mwanya wa 19, nayo iri ku mwanya wa nyuma twavuga ko yarangije no kumanuka ni ikipe ya Norwich City ifite amanota 21 kuko irarushwa n'ikipe ibanjirije amanota 6 yose. Imikino yahuje ikipe ya Manchester United tutarayivaho ndetse n'ikipe ya Aston Villa, umukinnyi wabasha gutsinda ibitego byinshi ni Wayne Rooney urusha ibitego cyangwa se watsinze Aston Villa ibitego 12 byose, akarusha Cristiano Ronaldo akamurusha ibitego 4. Cristiano Ronaldo nabasha gutsinda nawe Aston Villa ibitego bigera mu 8. Naho ku ruhande rwa Aston Villa umukinnyi wabasha kwatsinda ibitego byinshi ubwo bakinaga n'ikipe ya Manchester United n'uwitwa Gabi Agbonahor, niwe wenyine wabashe kuba watsinda Manchester United ibitego 4. Hanyuma amakarita y'imituku ubwo ikipe ya Manchester United yakinaga na Aston Villa yabonwe n'uwitwa Phil Jones na Yohan Mata na Marcus Rashford ndetse na Victor Lindelof. Abo bose bakaba aribo babashe kubona amakarita y'imituku ubwo ikipe ya Manchester United yakinaga n'ikipe ya Aston Villa. Umusore Antonio Martial akeneye kuza gutsinda igitego kimwe se cyangwa byibuze igitego kimwe kuri uyu mugoroba kugira ngo abeze kuba cyangwa se nje mu ruhando rw'abakinnyi byibuze Manchester United 10 babashe kuba bari mu rucundura mu mikino 50 iheruka cyangwa se inshuro 50 batsindira ikipe ya Manchester United. Uyu musore kandi Antonio Martial kuva umwaka wa 2020 watangira niwe maze gutsinda ibitego byinshi, aho ari ku mwanya akurikiye Mohamed Salah n'ibitego 8 mu mikino 13 yabashije kuba yagaragaramo. Hanyuma tuve mu byaranze amakipe, reka turebe abakinnyi bashobora kuza kwitabazwa cyangwa se bashobora kuza kwifashishwa kuri imikino kuri uyu mugoroba cyangwa se ku mukino uza guhuza ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Aston Villa. Duhere ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United ribuze kuba yasuye Aston Villa ku kibuga Villa Park. Nk'ibisanzwe byanga bikunda atavunitse adafite ikibazo cyangwa se atitwaye nabi, umusore David De Gea ni uri buze kubanza mu izamu ry'ikipe ya Manchester United, mu gihe ku ruhande rw'uburyo nabwo nta kibazo cyabaye. Nk'ibisanzwe Wan-Bissaka araza kuba ari aca ku ruhande kuri couloir y'iburyo, mu gihe ibumoso Luke Shaw ari buze kuba haca nta gihindutse, mu gihe Eric Bailly ari buze kufatanya na kapiteni Harry Maguire mu mutima wa defense, mu gihe ari buze kubakina nk'abakaseri cyangwa se bari buze gukina mu kibuga hagati. Umusore McTominay ashaka kuza kongera kugirirwa icyizere akaba yagaruka mu kibuga agafatanya na Paul Pogba, mu gihe na Greenwood na Fernandes na Rashford na Martial abo bose ari buze ko ari mu kibuga, cyangwa se mu gihe Rashford na Martial na Fernandes bari buze ko ari gushaka ibitego by'ikipe ya Manchester United. Ariko twibutse ko isaha n'isaha urutonde rushobora guhinduka, aho ngaho twabikoze ku giti cyacu kugira ngo tubereke cyangwa tubagaragarize bitewe nuko abakinnyi bahagaze muri iyi minsi cyangwa se nuko tumaze kwimenyera abakinnyi babanzamo. Uko nguko niko abakinnyi bashobora kuza kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. Naho tuvuye ku ikipe ya Manchester United, ikipe ya Aston Villa buza kuba yakiriye Aston Villa iraza kwakira Villa Park, nabo hari abakinnyi bashobora kuza kubanzamo ntaramutse nta gihindutse. Nk'ibisanzwe mu izamu hashobora kuza kwanzamo Reina,
hakazamo umutima bya myugariro Constant House, Minks, Taylor, MC Gin, Louis, Grealish, Trezeguet, Davis na Eligazi. Abo ni wakinnyi 11 ikipe ya Aston Villa ishobora kuza kwifashisha kuri uyu mugoroba. Twibutse ko umusore Victor Nelson Lindelof agishidikanywaho ko ashobora kuba afite ikibazo cy'umugongo, ashobora kuba yaravunitse. Ari nayo mpamvu mwumvise ko mu ikipe twapanze nka 11 tubona bashobora kuza kubanzamo, twazanye umusore Eric Bayo uri umunyakoti d'Ivoire, nawe nubwo nawe yazonzwe n'imvune ntibyanagutangaza ugiye kubona ko nakinnye iminota 3 isavunika, ariko ntitwayimwifuriza kujya tuze kureba umupira uryoheye ijisho. Amakuru yacu y'imikino rero nakagaruka, reka dusoreze anga tubashimire mwe mwese mwaduha ibitekerezo, mwadukurikiye, turabashimiye, mukomeze muhane natwe. Amakuru yacu rero ya siporo nakagaruka, tuzakomeza kubana namwe, kandi si siporo gusa no mu bindi byiciro byose tuzatugeramo, imiziki, imyidagaduro yose tuzatugeramo no mu buzima busanzwe. Murakoze, turabashimiye.